الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ماذا مايكي ورخاص دوه أي حج مهوجي نوونا دوس أي إسلام إباميهن الله تعالى فرض كرفي حجوجي من متبري ألقن أداكر متكا عرفات دادوس أدي أقول منا إنجيني إسلام دينوغا ركون توغترين ركوني حججي جبريل حديث ما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قفان سؤال كرفني إسلام كما كي کو باتوي إنك يفون أي جوابك شهادتك دكالما الله کے اکوانت كما ما النبي صلى الله عليه وسلم کے رسالة يفهم نماز كرما زكاة دينما رود هيفما أدي كردانا كان لبيجم واميهكو حجهم كم كبيان كدبني نم إسلام دينك ركن تو كترين فسوانا ركن مي حجومكي مي حجوك دوس أقول منا ميادو مي بدل كورا يروغا أقول منجي أمتا نوتا مولي دنيا جوس ميواني وربورو وباي فتريفا كورونا فيروس كسبب أقول منجي ترين ورجينا بايكا حجوم كي فرصة ميهارو نه هن مسلم بتاعهم الله تعالى جا رحمة وانتكما إكلانجي أوجا وانتكما إكلانجي رحمة كي تناوس كم أقول منا بني مي حج مهوجي مي دوستس إم هيوجم واقطعا أقول منجي هيو عمل توجي فه باركور متكا أقول منا إلهوجي دارمونتة كمون قتك شرع كرافا هذا قطن كيرت قرآن كيوما صدقة كرما عرفات دهروده فما مفدكن تتكي إسلامي شريعة أقول منا ميدوه كرما شرع كرافيكن وا كنتتا هذا حج دوها بهجتون أقول من معلومات ده ميادو أقول من نايكيغا ميواني أقول من نايكيغا ستوريو ميواني الشيخ إبراهيم رشيد أدي هولدو فارون الشيخ إبراهيم رافع أدي هم يقولون كله هو دوين الشيخ محمد غالب هذا أقول من فرتم السؤال كرمت كلاني الشيخ إبراهيم رشيد هذا شيخ أرونا مي إبينجي إسلام دين ركون دعوتين ركونك حجو مكي أما كباتو حج دوه جمع كمكي أدي كون كهالك أمرتك التعاون نمي دوه كوري بداني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مادمه کی برکات تیرے عرفات دوس الشيخ شيهام سوال يكري فدان حج دوه جماعة كما ماتوير كما كي كبات وعلم بلالا يرجع رسول صلى الله عليه وسلم علم النبني حج دوه جماعة كما أدي إدوه علم الكرويدان كانت رسول صلى الله عليه وسلم وني بيان كده بافا ميقولون إمي ماتوير أركم يجي قلتوا ميونني حج دوه حج ويرين عرفات بيموجا ميهيدا كورا هيدا كورون حج حقيقتك أميه كان حاصل بكما بس ميواني عرفات بيموجا أميه كو وجهه تكين هيدا كوريم نو عرفات بيموجا أميه هيدا كوريم كم بكس يا خلافا حج نقص تبي ميهون كوريني كم كمتو أرجون بيجه بلالا رسول صلى الله عليه وسلم أرجون نبني ميهوريها كانت تكين بيان كو دبافا رسول صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس فرتو كينجي قلتوا أرجون حج دوهوغا وارا باور كانت تكين كوريدان एक तरह के एक मक्की हज दुह का रोद है फो मिदुह के रोद अबे को तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा फावा बस फले के माना गावे ए दुह का ए हज दुह का इहिफा रोदा के सबुम खुरियन वन महा फात वे दिए महोगे खुद इफाफत अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुसवाने कमगा बिफद इबारत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा फावे अदिवस समय हमें حج دوغه متويري كما معكم جواك بيان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم إن حديث بس فرق بيان كرم وافو أقولك الله سبحانه وتعالى
Arafat duahawre gina alutakun narakan muttikura duahe nuakamuga Rasul sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devafone me hagigatuga mi duahuge matvirikama maakkan libigatu mattaka alumanna kure vidanikam mi mi hadis basfultakum bayan vegem vidiyei duahuga ek duaha behegatu Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko wafa wa agur hadis adia me ayuga Rasul sallallahu alaihi wasallam ani duahuga algon men gina gina dua kurma bani irshad wafa ikhlaq fan irshad wafa gotuga ikhlaq fan hadis kurwani emmeho dua ki arafat duahuga kura dua Rasul sallallahu alaihi wasallam argumenna vani duahuga argumen kuram vi dua bis bayan kurwafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mi dua argumen vi gina gina takrar ko kiyen duahuga argumen vi mi dua ge iturum adives hen gina dua ta bis argumen kiyen vi Rasul sallallahu alaihi wasallam argumenna bayan ko divwa fawa باور دعاتن بهوري سنة ثابت فوا باور دعاتن بهوري بهوري ها دعاتك أقول من هودا بلا دسكو أقول من مادم تيار وامبي حج ما هوجي نوونا دوهوجا مي دعاتن أقول من جنا كورم في إيرون الله سبحانه وتعالى أقول منجي مي دعاتن إجاب قربان ما حج دوهوجي ماتويري كما معكم هود متكا أقول منا وارا باور عملتك بكوريبي إجتري كوريبي سميشارة كورم فدان روده فما adi gina dhikru kurma tasbih kiyuma Quran kiyuma heu mismi hunna heu for ko dinuma mi fada baaru kantatan algomna kureviginta ade warabada shukriya Sheikh Ibrahim ade hame gota algomen hajju du hoga algomen Quran heu kantatta ge wahaga me dekeveni roga algomen hadam bhatten je na algomen ge ekuverinna gayatyama ge me honge matin गायत्यमागे मिहुन्ना गुड़ाला खासा को मे दोसरगा मी कोविड फितरमदा दोसर वीमा एबे मिहुंगे हालु बालाला रहिम गे गुळुन देमहट्टुम की ई एम्मे मैंग अळुकंता गोतेरें हिमरिगम वागाम एहनु तोशे अद हमें गोता अळगुड मेन्ना मे हज दुवहुगा कुरं खासा को मे हज मस फेशुमा एकीगा हेउकंता तकुर मेवनी कुरुमुगे मतिवेरिक मेवनी बोडवेगिन गोस्सा माने कि एहम मस्तो कुरा हेवकंतत्त कवरे बोडा हज्जु महुग कुरेवे हेवकंतत्त हज्जु महुग फुरतम दिहे कुरेवे हेवकंतत्त मैं बेगम वेनुंतो मैं अरमना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुरता का बलारुगा अरमना फिरनाने मी हज्जु महुग फुरतम दिहे दुआ है एक दुवस्वर के हेवकल दिबगतुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरमना इरशाद वाफा मंजर एक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुरगवानी فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد إما حج ما هو دوست होगा अगर मैं मिजहनी गिने अल्लाह सुब्हानहु व तआला तहलील के ला इलाहा इल्लल्लाह के तस्बीह के सुब्हान अल्लाह तकबीर के अल्लाहु अकबर तहमीद के अल्हम्दुलिल्लाह मिगोता अगर मैं तफात एक जिक्र तं अगर मैं गिने के भी कोमे कस अगर अदि इतुर बालालाफ कम गवान अगर मैं नफाह वगेंदा हकीकत होगा हज्जु महुगे मस फेशुमा कुगा बस हकीकत का अरुमन्न मिदनी हेव कंतत्त फेतुरिगे मिदनी फेशेमो मिदनी एगतने अरुमन्न फाहगवान एकमकी अरुमन्न एबवे ए महुगा मी तकबीर कियु लव्वाफा එහෙමම තක්බීර් කියමන් අල්ගොන්මන් එකනි බලා එකම ගවියස් එහෙනි හිම මස්මහා මි හජ්ජු මහුගේ තෆාතෙන් එබ හුරිකන් අල්ගොන්මන්න වර බොඩ ෆාහගෙන් එබෙදේ තක්බීර් කියමන් අල්ගොන්මන් නසර් හින්ගාලා එරුගා තක්බීර් එබාදේ දෙගොතක කියු ෆුර්තම අල්ගොන්මන් තක්බීර් මෙකියා වගොත බලාලා මාතෝ එක්ගොතකි හජ්ජු මස් ෆෙෂිගෙන් ගොස් හජ්ජු මහුගේ ෆුර්තම දුවහුම් ෆෙෂිගෙන් ගොස් අයියාමු තශ්රීග තිම්වන දුවහුගා අසුර නමාදා හිසාබා එකියා කියු ඒ तकबीर दायमी गोते गावगन में मिकिया क्यों मकी माने की मिहुरिहा वगोते गावगन में तकबीर किया ने दिन में अन्नी तकबीर वकी वगुत का खास को गें किया क्यों ए तकबीर मिकिया वगुत की हज महोगे नुवन दो होगा माने की अरफात दो होगे फतिस नमाज फिशिकें गोस अय्याम तश्रीग तिमवन दो होगे असर नमादा हिसाबन अलगन में ए तकबीर क्यों मिदन मिदवस्वरगा अवगण में निवत मिकिया तकबीर तो खास वेगे मिवनी फर्द फसनमाद फहुगा अवगण में तकबीर किया वगुत हिगुतगा एमेमा मि तकबीर तकुम वस अवगण में एगी के मिदनी एहनी है मसमहा खिलाफा हज मा केमी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुरमत तिरकुरवाफा व माकुरवाफा व मसरिकम
mi massaru mavegen mida emme bode sawbaki mi massaraki mi Allah subhanahu wa ta'ala hajjuge mativeri alukan lavwafa massaru ikwadannan fadan Allah subhanahu wa ta'ala alukanta lavwafa miwani varam mativeri hikmatige gotuga tafatu ekek alukanta miwani lavwafa migotun algon men balalamato namadu kurma ki algon menge atun evves kala fasan kharaduane kankamennu algon men rode ifes algon menge atun faasatake kharaduane kamennu algon men zakat dinas ei algon men libifor mudalakun algon men kura hedenge eya khilafan Allah subhanahu wa ta'ala hajju milavwafa miwani algon men e mudatan hoda e alukan kurma kuladana vegenwa miha e alukan kurma lavwafa fada gotuga egotum algon menge amilla watan duko duru qawmakan algon men midani e da diu Allah subhanahu wa ta'ala miwani kuda kamige gotuge nu lavwafa e da diu not e kura daturu e rangalu gotuge eniheku heda koffikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala enihege fafa ekkun e bafussawa devva ehme miheku hajjuge matweri alukon ada kurma fawga enage qawman emburi anneiruga rangalan hajjuegen ena asikam gawanama ena huri ha fafatake bafussawa devva maneki eneki e vihe duwa ha sahafukam matige enage fan Allah subhanahu wa ta'ala be labwa rasul sallallahu alaihi wasallam hadith karwa fani الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مبرور حجك جزاك سورك فيها هنگ چنوه evema mi hadis bas formas argument engige midani rangalu gotuge evves kala gos kamen nukureve mi haka debasnu mi haka ararun nuwe ekala evves kamen nuko hajjuga gennenje emmeha kantattake genes hajjuga kuranje emmeha alukantake kurma fawga algon men rangalu gotuga hajju evijje kamga wanam Allah subhanahu wa ta'ala ege badalege gotuga algon men Allah subhanahu wa ta'ala midevva mativeri sawaba daruma algon men mi hadis bas formas engige midani evema mi hagigatuga mifada matveri man alukamen Allah subhanahu wa ta'ala hajjumugu miwani lavwafa duniyege eke kankoltakum mistakum mi jamawani alukan kurumattaka ehvima e fada matveri man massarige sobun Allah subhanahu wa ta'ala miwani e mahuga kura sawab e mahuga kura heo amal tabis miwani sawaba daruma gotun itur kurawwa gina alukantaken Allah subhanahu wa ta'ala miwani lavwafa ehm algon mennan oti e massaruga viha vis ginan heo amal ko adi Allah subhanahu wa ta'ala kirtman nabiy sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko devi kantatoga matiga algon menge heo amalta sabitu e tibeto gadala masake kuro ada orapura shukriya sheikh ada algon menna fahaga vigendana sheikh ge wahakam mes takbir kiyunge muhim kama be gotum ade ei miedu mi zamanuga neti vegosawa sunnate ema mifada sunnate dirumun libe faada tanwata ege thawabta gina guna vegendana ema algon nasihate ki algon men takbir kiyun gina kurun hamaya ki algon men dannanje hajju moge makkama mativerikama hajju moge kureve alukantattoge thawab itur kuregen ba waha algon men dannero algon men dannanje haqiqatin ei hew massartawga kureve hewkantattoge thawab Allah ta'ala itur kurawwa gota ekalange e mastawga ekalange urdeve faafata itur kurawwa em algon men dannanje hene mi haqiqe faafa kura mihekam gawanam enage faafata ves ginawegende algon men mikan danagen tibe hewkantattoga kuriyaragen damvi hewkantattoga avasya ganandamvi ade hijran jehwana haruga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekanige fanuge hajj taturfuluga hingadiya emme bodu emme muhimmu hadisayaki ekanige fanu arafat duhuga arafat bimuga hajj mohuge nuwona duhuga devvi khutuba ade khutuba ki islam din kurko khulasa ko ekanige fan sahabin na devvi khutuba en veri midalwana egota islam dinige asasata ekuleve gota ekanige fan khulasa kurmafo sahabin nan efada khutuba devvi ibrattika wa'udtakum fudiganwa khutuba ade migotum ekanige fan wani e khutuba ga muslimunge leya muslimunge mudala muslimunge aburuki haram vegenwa ecchekkama ei hurmattir vegenwa ecchekkam bayan koddewafa em muslimako anem muslimakan aniya kurma enage mudala gellun dinuma enage le horwaluma
ಏನಗೆ ಅಬುರಂಗ ಅರಾಗತುಮಕ್ಕೆ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫಾಗಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಿಕಮ ವರಬ್ಬೊಡು ಅಹಮ್ಮಿಯತೆ ದೆವ್ವಾಫೆ ಅದೇ ಮಿಕಮ ಬೇಗೊತ್ತು ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕು ಮಟ್ಟಗ ಅಳಗುಡು ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲನೆ ಅಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಫಿಯೋ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ವಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ನಬಿಯಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಅದೇ ದಿನ ಶಿಹಾಮ್ ಇಸ್ಫಾಕುರೆ ಫದೈಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಉಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಕುನ್ನ ಅದೇ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮನಿ ವರಂ ಮುಹಿಮು ಇರುಷಾತಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾ ಅದೇ ಎವತ್ತು ದೆವ್ವಿ ಇರುಷಾದೆಗೆ ಬಸ್ಫುಳಗಾಮಿ ಅನ್ನಣಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವ ಅಂಗವಣಿ ಇನ್ನ ದಿಮಾಅಕುಂ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಯಬಾಮುಗೆ ಲೆಯಾ ವ ಅಮ್ವಾಲಕುಂ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮುಗೆ ಮುದಲ ವ ಅಅರಾದಕುಂ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮುಗೆ ಅಬರ ಇಜ್ಜಬನಿ ಹರಾಮನ್ ಅಲೈಕುಂ ತಿಯಬಾಮುಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಹುರ್ಮತ್ತಿರು ಕೊರವಿಗಮ ಅಚ್ಚಕಂ ಗಾಲವಾಫೆ ಕಹುರುಮತಿ ಯೌಮಿಕುಂ ಹಾದಾ ಅದೆ ಮಿದುವಸ್ ತಿಯಬಾಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರ್ಮತ್ತಿರು ಕೊರಗುನ್ ಫದೆ ಅದೇ ಕೊಂದುವೈತು ಅರಫಾತ್ ದೂಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾಉಗ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳು ಬಿದಾವಳೆ ಫವ ನೇಮ ಮೀ ಇಂಗೆ ಇಚ್ಚಿಕೆ ಅರಫಾತ್ ದುವಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ ಮಚ್ಚ ಮಾಕೊರವಿಗೆ ಮೆ ಫದೆ ಇಂಕ ಅದೇ ಬಯಂ ಹದೀಸ್ ತಗುಗ ಆಸವೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳು ಈದ್ ದುಹುಗ ಮಿನಾಗಾವೆಸ್ ತಕುರಾರು ಕೊರವಿಕಮ್ಗ ಅದೇ ಹೆಂಕಮು ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ನೋಮಣ ದುವಸ್ ಅದೇ ಅರಫಾತ್ ದುವಹ ಅದಿ ಈದ್ ದುವಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ ಮಚ್ಚ ಹುರ್ಮತೆರು ಕೊರವುನ್ ಫದೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ ಮಚ್ಚ ಮಿಸ್ತಕುಗೆ ಲೆಯಾ ಮುದಲ ಅದಿ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಅಬುರ ಅಜ್ಜಬನಿ ಹುರ್ಮತೆರು ಕೊರವಾಫೆ ಹದೀಸ್ ಕೊರವ ಅಂಗವಣಿ ಕಹುರುಮತಿ ಯೌಮಿಕುಂ ಹಾದಾ ಮಿದುವಸ್ ಎಬಾಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರ್ಮತೆರು ಕೊರವುನ್ ಫದೈನೆ ವಫಿ ಬಲದಿಕುಂ ಹಾದಾ ಅದಿ ಮಿರಾ ಅದೆ ಮಾವೆಗಂ ಮಕ್ಕ ಎಬಾಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರ್ಮತೆರು ಕೊರವುನ್ ಫದೈನೆ ವಫಿ ಶಹರಿಕುಂ ಹಾದಾ ಅದೆ ಹುರ್ಮತೆರು ಕೊರವೆಗವ ಮಸ್ತವು ಗಿತರೆ ಮಹಕಂ ಗವ ಹಜ್ಜು ಮಸ್ ಎಬಾಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರ್ಮತೆರು ಕೊರವುನ್ ಫದೈನೆ ಒಬ್ಬತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಖುನ ಅಖ್ತು ನಿಕಂ ವಿಸ್ನಾ ವಡಾಗನ್ನವ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ಲೇ ಹೊರುವಾದ ನುವತ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ಮುದ ಹಕ್ಕು ನೊಂಗುತುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅತುಲು ನುವತ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ಅಬುರ ಅಜ್ಜನ್ನ ಕಾಲುಮಕ್ಕಿ ಏಯ್ ಹುರ್ಮತ್ತೆರುವಿಗಮ ಮಸ್ತರ್ ತಗೋತಾರೆ ಮಹಕಮ್ಗವ ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ನುವವಣ ದುವಸ್ ನುವತ ದಿಹವಣ ದುಗ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹ ಗೆಫುಳುಗೆ ಹುರ್ಮ ಕಂಡಾಲು ಫದ ನುಬಾವಗಂವ ಪುಡುಫಾಫೆ ಅದೆ ದಿಗೆ ಫಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಹದೀಸ್ ಕಮೆವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮೆ ವಕವಕಿಂ ಬಾಲಾಲ ಮಾಹಿಂಗ ಫುರ್ತಾ ಮೇನ್ನನಿ ಲೇಗೆ ವಾಹಕ ಮಾನೆಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಲೇ ಹೊರುವಾದ ಮಗ ವಾಹಕ ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಶಿರ್ಕ ಅಕುಗ ಎಯ ಬಿದಿಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಣಿ ಮೀಹುಂ ಕಸ್ತುಕ ಹಗ್ಗ ಕಾಣುದ ಮೆರುಮುಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾ ಮೀನ್ ಎಂಗಿಗೆನ್ ದನೆ ಏಕಮಗ ನುಬಾಕಂ ಬಡುಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರ್ಆನುಗ ಮುಮಿನುಗೆ ಸಿಫಾ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾ ವಾಹಿ ಕೊರವಾ ಅಂಗವಣಿ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ಎಬಾಮುನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫೀವಾ ಅಹಿಂ ಫರಾತಕ ದೂನಾಕಂ ಹದಾ ಬೈನುನ ಮಾನಕಿ ಶಿರ್ಕು ಕುರಾ ಬೈನುನ ಎಬಾಮುನ್ನಕ್ಕೆ ವಲಾ ಯಕ್ತುಲೂನ النفس التي حرم الله الا بالحق ಅದಿ ಹಕ್ಕಕ ಲಾಗೆ ಮೆನುವಿ ನಫ್ಸ್ ಕತ್ಲ್ ನುಕುರಾ ಬೈನುನ ಎಬಾಮುನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕಂ ವಿಷ್ಣಾ ವಡಾಗನ ಶಿರ್ಕ ಅಕುಗ ಕತ್ಲ್ ಕುರುಮಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಮುನೀಮ ಮೇಗೆ ನುಬಾಕಂ ಬಡುಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನೆಗೆ ನಬದೆ ಹದೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗ ವಹಿ ಕೊರಬ ಅಂಗವಣಿ ಮಿನ್ ಅಜ್ಲಿ ದಾಲಿಕ ಕತಬ್ನಾ ಅಲಾ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲ್ ಅನ್ನಹು ಮನ್ ಕತಲ ನಫ್ಸನ್ ಬಿಗೈರಿ ನಫ್ಸಿನ್ ಔ ಫಸಾದಿನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಫಕಅನ್ನಮಾ ಕತಲ الناس ಜಮೀಆ ನಿಕಂ ವಿಷ್ಣಾ ವಡಾಗನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕೊರಬ ಅಂಗವಣಿ ತಿಮಂಗಿಲ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲ್ ಬಾಗಾಗಿ ಮುಂಗ ಮಚ್ಚ ಲಿವ್ವಿಮೆ ಅದೆ ಕೀರ್ತ ಕುರ್ಆನುಗ ಮಿ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಮುನಿ ಮೇಗ ಮಾನಕೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮಂಗ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಣಿ ಬಿಫದೆನ್ ಲಿವ್ವಾಫೆ ವಹಿ ಕೊರಬ ಅಂಗವಣಿ ಅನ್ನಹು ಮನ್ ಕತಲ ನಫ್ಸನ್ ಬಿಗೈರಿ ನಫ್ಸಿನ್ ಔ ಫಸಾದಿನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಹಕ್ಕಕ ಅನುದಾ ಮಿಹಿಗೆ ನಫ್ಸು ಕತ್ಲು ಕೊಫಿಕಂ ಗವಾನಮ ಫಕಅನ್ನಮಾ ಕತಲ الناس ಜಮೀಆ ಫಏನಾ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕತ್ಲು ಕುರಿ ಫದೆ ವಮನ್ ಅಹ್ಯಾಹಾ ಫಕಅನ್ನಮಾ ಅಹ್ಯಾ الناس ಜಮೀಆ ಅದಿ ಮಿಹಕು ಮರುನ್ ಸಲಾಮ ಕೊಫಿಕಂ ಗವಾನಮ ಏನಾ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ದಿರುವಾಫಿ ಫದೆ ಅದಿ ಮೀನ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಂಗಿಗೆ ದನಿ ಮೀಹಕು ಮರುನ್ ಸಲಾಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ ಕುರುಮುಗೆ ಮಾಕಂ ಬಡುಕಮ ಅದಿ ಕತ್ಲು ಕುರುಮುಗೆ ನುಬಾಕಂ ಬಡುಕಂ ಅದಿ ಅದಿವಸ್ ಮಿಕಂ ಗಡು ರಕ್ಕಾತ್ರಿಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಂಗಿಗೆ ದನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರಬಣಿ ಲ ಜವಾಲು ದುನಿಯಾ ಅಹ್ವನು ಅಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಕತ್ಲಿ ಮುಅ್ಮಿನಿನ್ ಬಿಗೈರಿ ಹಕ್ ಅದಿ ಮುಳಿ ದುನಿಯಾಗ ವಾಹ ಅಚ್ಚೆ ನೆತಿಗೆ ಫಣಾವೆ ದಿಯುಮೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತರುತುಗ ಮಲುಯಿ ಕಮಕಂ ಗಾವೆ ಹಕ್ಕ ಕಾಣುಲ ಮುಅ್ಮಿನಕು ಕತ್ಲು ಕುರುಮಬ್ರೆ ನಿಕಂ ವಿಷ್ಣಾ ವಡಾಗನ ಹಕ್ಕ ಕಾಣುಲ ಮುಅ್ಮಿನಕು ಕತ್ಲು ಕುರು ಅಲ್ಲಾಹು ತರುತುಗ ಬುರ್ಕ ಮೆಕ್ಕಂ ಗಾವೆ ಬವೆ ದುನಿಯಾಗ ವಾಹ ಅಚ್ಚೆ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹ ಗಫುಲ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿ ಅಮಿತಂತ ಹಿಮೆನ ಗೊತ ಮುಳಿ ದುನಿಯಾಗ ವಾಹ ಅಚ್ಚೆ ನೆತಿವೆ ಫಣಾವೆ ದಿಯುಮಬ್ರೆ ಬೆಸ್ ಅದೆ ಮೀನ್ ಎಂಗನೆ ಏಕಮಗ ನುಬಾಕಂ ಬಡುಕಂ ಏಕಮಗ ಅನಿಯಾವರಕಂ ಬಡುಕಂ ಅದೆ ಎಂಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಿಕಂ ಕಮ ದುರುವೆ ಸಲಾಮ ಹುರವೆ ತಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮಸಕ ಕೊನ್ಜೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವ ಅಂಗವಣಿ ಅವ್ವಲು ಮಾ ಯಖದಾ ಬೈನ الناس يوم القيامه في الدماء qiyamadhum emma furtama altakunga haqqata gutare emma furtama qiyamadhuga faisala korवेण qiyamadhuga hisab korवेण amalaki ei fi dima le horuma begutunne ade ei emma furtama Allah subhanahu wa taala qiyamadhuga adul insaf qaam korwane
bayaki nuata adul insaf qaam qurbana kamaki ade dinge fawq ades ka devana kam jeela manga devana kamaki mistakunge mudalu gawak mistakunge mudalu ngai ta hurmater korage mawak lobe ta khunna akhtumbe mihunge muda wagan naguma emihunge mudata feeruma mi kankamagi islam dinuga haddu kandel fawakan algon memme senge mihaku wagan nagaf kam gawana wakkan sabit wejje kam gawana mena ga haddaki ekkanu kam magu feerije kam gawana ma emihege haddaki saliban ermunka nuwate emihege ata fa khilaf wana hen kenduka ade mi haddu kandel faafata ilmurin bayan korwa fawe islam dinuga haddu amalaka amaduga faafa amaduga hadde kandel je kam gawana me gamane ke bodu faafa ke ade min egige de mihunge muda algon men hagun kewmaki ei boduge ma faafa kunata bodu faafa ekka ade hadis mikom ngon urakkatirke enge anikkamaki qiyamadduhum Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korba angawani lan tazula qadama abdi yawm alqiyamati hatta yusala an arba hataru kamaka meduga suwala vejjoma daanden insana ga fa huritanu buda bismillah ade egitere ek kamakan annani an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa kihinen hiye ena muda hodi adi ki kongotakan hiye ena muda hedo ko fawani alugod me mihunge muda wakkan kogge nota mihunge muda ferigade nota enumes kotakon mihunge muda la khiyanat reken hoda fawa fasa kam gawana miswalta ka kin to qiyam don alugod me jawab deni aden kam alugod me mistakunga mudala meduga rakkatir wanga bajehe e muda himayak kodden bajehe nun kam gawana qiyam don ege fafa alugod men ala halu adi alugod menge hewkan tatakun ebamunge hakku ada kurmattaka ebamunge hewkan tat deven adi qiyamatuga mahsharuga madana be hewkama emme podan insana beenumega ma wagutuga ena ge hewkan tat mihunna alanje kam gawana efade mihe gahalu hunna gota meduga visnalamba ade timmana kamaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kam bayan korabani mihunga abara izzatu gawaka ade miedu algon menge terega wara am kame mihunga abara izzatan aragatumke lobote muslim akhunna akhtunne algon men visnalam be qiyamadun Allah subhanahu wa ta'ala algon men hisabu korabba aruga algon men emme gine mistaku naraka giteren ellalawe sababekkam gawe algon men dulu beru ko fawa basta enkam algon men mihunga abara izzatan aragan fawa kam gawada ma qiyamadun algon men hisab korwer ko faraga algon men naraka wannan jitan sababekkam ga mikam medane hem ekankam algon men durheli wanje nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwa angawani lamma urija bi timan kalega faanu mi'rajan ara wadagan vire timan kalega faanu feni wadagate qaumun lahum azfarun min nuhasin ibamihunna loim ma nifatatakawa bayakum yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum ibamunge moonu matigayya ibamihunge metakuga e niyafaditakum baki ala biidamu budi koramun ibamun diye enduka nabiyya sallallahu alaihi wasallam suwal dannawani man haula ya jibril e jibril alayhi salam mi kumbayen heyye mi sazami libamundane kumbayakan heyye enduka ekalega faan vidalwani haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim mibamunki e mistakunge abura izzatan aragan fawa mihunne nikam visna wadagane sifa koramun ko mistakunge mulamas kyawulun mihunne ebamunge abura izzatan aragan ulun mihunne ade min egen ekamge nubakam bodukam adivesayen hadis ek ganne nabiy sallallahu alaihi wasallam dev qaburege kari madagan namu hadis korbe innahuma la yu'adzaban me de qabur gawade mihunna azab libamun abade saza libamunde wama yu'adzaban fi kabir emihunna ge saza libamun daniki ma ka bodukam kun nune manike e rakkatirumake ek ma bodukam nune nuata emihun mi ko fawa gotuge ki ma bodukam nune efa hadis korwa angawani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima adegtere ekaku danne elne yaki mistamuterega debodo mohingga mihai mihege nubawa gemihge kibago unikame wahaka mihunga gatuga dakka mihunga meduga roliverikan kaam kurumattaka mihunga gatu wahaka fulamunda mihai ade mihunga abara izzatuga wahaka menne lobo takunna tune mikan kam algon men dur heli wanga baje adi hama eyakuga den algon men misnar mekam algon men terega waran aamukam mihunna behegodon algon men aduwe wahakata ei tedetto nota dogetto balalumaka anuda mihunga gata gosun algon men ewahakata fetur miwes algon men yamaduga war samalu wanjen kam ehni sabitu nuhife wahakata mihunga gatuga dekkum ei Allah subhanahu wa ta'ala nahi korba fawa kam Allah wahi korbani ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahala tiabamuga gatan khabaran atujje kam gawadam ehem miheka hisab forko dinam go kuriga tiabamu balashe ei tedetto nota dogetto sabatu kurashe ehen aate Allah wahi korba angawani wala taqfu ma laysa laka bihi ilm tibaya ekamega ilmu libga nuwakan kama begotu wahaka dakana hadashe inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ehni amaka chor tiabamu adu iguma tiabamu bala beluma adi tiabamu hittagaki ekama ameduga qiyamedun suwal wegene kan patake nenko mekan kama ameduga suwal webene kan dane algon men ewa kada dekkum dur heli wanga bajehe
ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ ಅಂಗವನಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಕಜಿಬನ್ ಅನ್ ಯುಹದ್ದಿಸ ಬಿಕುಲ್ಲಿ ಮಾ ಸಮಿಅ ಅಲಾಯಂ ಹೆದೆ ದೊಗೆಕ್ಕಮುಗ ಫುದೇನೆಯೇ ಏನ ಇವೇಮ ವಾಹಕ ಮಿಸ್ತಂಗುಗೆ ತೆರೆಗ ದೆಕ್ಕುಂ ಅದು ನೊಬೆತ ಕೊಣ್ಣಾಕ್ತುಂ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆನ್ ದುಲುಂ ಬೇರು ಕುರ ಬಸ್ತಕ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕತಂ ಅಳುಗೊಂಡ ದಕಾರ ಮುಕಂ ಮಾಮದುಗ ಸಮಾಲು ವಾಂಜೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಹಿಕರ್ ಬಡಿ ಮಾ ಯಲ್ಫಿಜು ಮಿನ್ ಕೌಲಿನ್ ಇಲ್ಲಾ ಲದೈಹಿ ರಕೀಬನ್ ಅತೀದ್ ಏನಾಗೆ ದುಲುಂ ಎಮ್ಮೆ ಬಹೆಬೆಸ್ ಬೇರು ನುವಯೆ ದೆ ಮಲಾಕೆ ಬೇಕಲು ಏನ ದಕ್ಕ ವಾಹಕತ ಲಿವ್ವಾ ಗೊತುಗ ತಿಬ ವಹಾಡುಗ ಮೆನ್ವಿ ಮಾಣಿಕೆ ಬೇಕಲು ಅಳುಗೊಂಡ ದಕ್ಕ ಹುರಿಯ ವಾಹಕೆ ಲಿವ್ವಾನೆ ಮುಆದ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಇರ್ಷಾದ್ ವ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾನಿ ಕುಫ್ ಅಲೈಕ ಹಾದಾ ತಿಬಾಗೆ ಮಿದು ರಕಾತ್ ಕುರಾಶ್ එකලෙක් පාන විදාලවන්නේ අල්ලාහගේ රසූලායි අයින්නා ල මුහාසබුන බීමන තකල්ලම බි තිමම්මෙන් දක්කා වාහකතක බෙහෙකුතුන් ඛියාමතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිමම්මෙන් සුවාල් කරවා තිමම්මෙන් හිසාබ අල්ලවානේ හදීස් කරවා අංගවණේ සකිලත් කෞම් වහල් යකුබ්බුන් නාසු ෆින් නාරි අලා වුජූහිහිම් අව් අලා මනාඛිරිහිම් ඉල්ලා හසායිද අල්සිනතිහිම් මිස්තකුන් ඉතරෙන් ගින බයක නරකාගේ ඉතරෙන් ඉල්ලාලේ සබබකම් ගා නුවේ හේ එබාමුගේ දූතකුන් එබාම හොදාගම් පාපත ෆීලා අද එම්මෙ ගින මිස්තකුන් නරකාගේ ඉතරෙන් අලාලේ එස් සබබකි එබාමුගේ දූතකුන් එබාම හොදාගම් කන්තත එහෙන්කම අලුගොණ මෙන්ගේ දූරක් අතරකෝ හාසකොතෙ ගමිහුන් ගාබරා ඉසතුක ವಾಹ අලුගොණ මෙන් දෙක්කුම එකංකම අලුගොණ දුරලි වාංජේ ඒ නුන්කම ගාවාණ කියාමත් දුගා අලුගොණ මෙන් ඒ නරකාගේ ඉතරෙන් වඩන ජේ මිහුන් කමක වෙගෙන් හිඟා දානක මට්ටක අලුගොණ මෙන් සමාලුව තිබෙන්ජේ ලබෝති මුස්ලිම අහුන්නාතුන් අලුගොණුගේ නසයහතේ ඉමි තින්කම මෙදුගා අලුගොණ මෙන් සමාලුව මහිඟා සිම හදීස් කමිවා අදි මිහුන්ගේ ලේ හොරුමා අදි මිස්තකුන්ගේ මුදා නුහක්කුන් අලුගොණ මෙන් හොදුමා adi hama eyako mihunga abara izzatan aragatum ade mitin kama algonam durele mahingashe min kamakan aragatuma gi ei hajju mahunga nuwana mos note diyawana du arafat duwas note eid duga makka ga hore kaabatullah ge fulu gurma kandaluma gure bes allah gatortuga boduwegama note ege faaferkam boduwegama kankame mekan kama durele mahingashe adi shukriya sheikh rafi adi algonam menna engegen geje mihunge leki nuta muslimunge leki Allah Ta'ala hurmatter kurabba fawa echikka Allah Ta'ala kame mana kurabum ekame hurmatter egen ingade adi hame gota awud me hadam bane Allah Ta'ala amur kurabba kandatta Sheikh Ibrahim misalaga uduhiya gatilu me hajju moge duwastawga terega sharuegen asawa kame kurmattaga Allah Ta'ala amur kurabani uduhiya gatiluma ehde ekam vegendeni alukamaka matiregemwa alukamaka Allah Ta'ala kame nahi kuravum mana kuravum ekame haram vegende eva Allah Ta'ala ge matirika algomenna me visengendeni ade uduhiya behe gotun algomenna itura maalumat devidan teshe ade uduhiya me katilumaga meenane hajjuga dostahuga terega algomen kuran Allah subhanahu wa ta'ala hajjuga matir alkama guligen kuran angafa kantatuga terega himene kame komnekas udhiya mihar almanna wara faseha ko mikantata kurevenna maguta mevene almanna tanaswefa ei hajja nuda mihaka ves e fursatu eben udhiya katidum emihako ekane katidum ge fursatu sebe adihama yauga feleli eme baveri ko gen ves katidum ge fursatu eboy ehmena keri kuladana vegen kom be mihakos udhiya katila e katilumun elibe matveri sawaba daruma hodu mattaka ebeje masake kuram komekas argument engige medani mi udhiya ki asl haqiqatu mi kojittu udhiya ki mi Allah subhanahu wa ta'ala ilah namful gane argument men ilah me qurban kurma detome mi fada kame kurumattaka argument ebeje masake kuram argument teregama keri kuladana vigam wa komme miyekos mi udhiya katilumun ebeje bayarwa mihar argument ge teregama wara boda mekam wani ashaganfa adive rajyegas ekan eba kure ebbe adihamiya akuga beer qawm tokum gatibe mihun anwata rahmatirina faasa fonwan namus udhiya katulme kantatoga algon minge dive hin eba baru mi hakikat ka waran ufa kuran jehene kama mifada komme heu kamek ga algon men jehene baruwa mifada komme kamek ge heu malumat algon men jehene hoda heu amanan algon men amal kofukam ga wanama Allah Ta'ala irad kurbi algonna sawaba dharma devan ade hame gota algod idur kollana udhiya katilum minnani hajju duwa ganwata hajju duwas nima foga eid duwas awmun eid namada fahuga koranje kame gotuga name eid namada fahuga ayyamut tashriq tin duwas 11 12 13 mitin duhuga udhiya katilidana ade algon me hajjuge wahaka dakkamun dairoga manabiya sallallahu alaihi wasallam kerek faanuge ummata
දෙව්වාෆාවා හජ්ජු ඉර්ෂාතවග තෙරේගා නුවත හජ්ජු දුවහුග දෙව්‍ය ඛුතුබාග තෙරේගා එකරෙෆාන් බයංක දෙව්වාෆාවනේ එකරෙෆාන් වනේ ජාහිලිය zamanuga emmeha kantata komuluna emmeha noba aadata baatil koffogam islam din awmun jahiliya zamanuga huri emmeha kantata wani baatil wegen gossavan ekrefa wani alam ko devwafa ei haram yafaru kurun kam gawi namas ribagi yafaru kurun kam gawi namas ekrefa wani ekay mana ko devwafa amegota jahiliya zamanuga anhenunna ihanetko hada urunu kantata wes ekrefa wani e khutubaga ekantata mana ko fei baatil kantata kam ummata angawafa ad algoduge suwal mifar amaz kollani sheikh galiba mikama behegatun algodu menna itur maalumat de bidanito alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ad rasulullah sallallahu alaihi wasallama hajjatul wadaage khutbaga jahiliyatuge kankam bayan kurawamun jahiliyatuge kankama detere algon men hadam wigoy bayan kurawamun hadith kurafani ala wa inna kull amrin min umuri aljahiliyati mawdu'un tahta qadamayya hatain jahiliyatuge kankamuge teren dannashe hamakashawarun jahiliyatuge kankamuge teren huriha kame vesmani timan kalege faanuge fampuluge dashuge tahta qadamayya hataini timan kalege faanuge fampuluge dashuge kankamani baatil wegene ade ifada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurafani ade jahiliyatuge huriha sifatake vesmani islam din amma fawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e huriha kame vesmani baatil kurawafa ade jahiliyatuge kankamuge teren himene timage gabilai ane gabila avare mativeri gabila kamga dekumes timage range ane rashavare mativeri rashik kamga dekumes timage gawme ane gawme avare mativeri gawme kamga dekumes ade alugon men naki muslimun kamga wahiduga alugon men allah subhanahu wa taala hazratuga mativeri koddeni ki alugon menge gabila ennu alugon menge hamuge kuda ennu ade alugon men nisbeva ufamvi bimam vesnu ade rasul allah subhanahu wa taala ade allah subhanahu wa taala wahi kurawafani inna akramakum indallahi atqakum hama kashawarun allah subhanahu wa taala ge hazratuga emme ma mihaki emme heo mihaki em atqakum tiaba mi gateren emme taqwa veru mihaye ade henkam algon menengende allah subhanahu wa taala ge hazratuga mihege mativerikam mi binawani emihege taqwa verikam ge macca emihaki taqwa ver mihaka vejjekam ge waanama emihaki allah subhanahu wa taala ge hazratuga mativeri mihaka vegendane kadi emihaki taqwa verikamuge sifan emihak adi emihaki taqwa verikamuge sifan sifa libi nogam mihakam gawanama allah subhanahu wa taala hazratuga emihenge ufamvi bimuge makkamakun nota emihenge e qabilaige makkamakun emihaka libene emves mativerikamen nonnane ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korawa fani إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله سبحانه وتعالى بلّا وبرجمني تبعمك سورتك كنونه أتبعمك مداوركمك بسنونه هنكمكو الله سبحانه وتعالى بلّا وبرجمني ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هنكمكو الله سبحانه وتعالى بلّا وبرجمني تبعمك هيتكشا أدي تبعمك عملتكشة هذا هنكمون emihege amalta hoge sababon emihege he amalta ginakoggen emihege taqwa verikan ituru koggen menui allah subhanahu wa taala ge hazratuga emiheka mativerikam nulibenakan algon men dannange beje ade adves rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani ayyuhan nas emistakun ala inna rabbakum wahid tebamhun dannashe ham kashawarun tebamhun ge rabbaki ay effaratike wa inna abakum wahid ade tebamhun ge bappeki ay ebbe kaleke ألا لا فضل لعربي على عجمي أدي دناشة عربكان عجمي جمتشكان إنفس ما تبري كم اللي بيجنا نوى ولا لعجمي على عربي أدي عجمي كبس عرب جمتشان إنفس ما تبري كم اللي بيجنا نوى ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى adi dommiihakavves kalumihege maccan enves mativerikam libigene noye adi kalumihakavves dommiihege maccan hama enves mativerikam libigene noye illa bittaqwa taqwa verikamum fiyawa taqwa verikamum menui ade taqwa verikam fiyawa hen enves gotakum mihakan ehmihege maccan mativerikamen makkamen
libigen mi dinu ka anuwanakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaa ke khutba ga wes bayan kurawa fani adi efada mativerikam libigen wanakan gabul kurmaki jahiliyatu ge sifa ekkam ga ekaleg fan bayan kurawa fani adi mi jahiliyatu ge sifa ya behegatun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani da'uha fa innaha muntina edu kollashe ei mula etcheke nuga wastu akuni me fawa etcheke adi mi fada jahiliyatu ge sifatakun algon men duruhelibuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna irshad deva fami wani ekaleg fanu mi ummata devi hajjatul wadaa ke khutba ga adi wes hajjatul wadaa ke khutba ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani wa ribal jahiliyati mawdu'un jahiliya zamanu ge riba mi wani batil kurawigene wa awwal riban ada ribana ribal abbas bin abdul muttalib adi emme furatama batil kurawigenda riba ki ei timan kaleg fanu ge bodu bebe kadum abbas bin abdul muttalib ge riba fa innahu mawdu'un kullu ehni hama kashawarun e huri ha riba wes mi wani batil kurawigene adi algon menna fenigen dane rasulullah sallallahu alaihi wasallam pattawa fa mevani ekaleg faanu ge gaattimaage bekadunna hisabun ekaleg faanu eyan amal kurama fahoga adi ekaleg faanu ge gaattimaage bekadunna wes amru kurawwa adi fahoga evre durumi ismi hunna wes ekaleg faanu mevani amru kurawwa fa ade mi ribaage nurakkatere kama nubakan algon men dannan ebeje mi ribaaki mi halak kollani vi haffa faage teremes faafe kam ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani ekaleg fan hadith kurawa fani اجتنبوا السبع الموبقات تبامهم هلاك كلني بحفافان دروه لواشب عاد حفافا تلقى كلك فان بيان كرافني كودي كان كمنو انجتو الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ekale faanu mege terega bayan korafani Allah subhanahu wa ta'ala shirk kurma adi sihru heduma adi hagga kanula mausum nafse gatul kurma adi mifada bodati kankama ekuga ekale faanu hadis korafani wa aklu riba adi riba keume adi mige me salgon menna mi riba keumge mi faafaage bodukama biruweri kan algon menna engende adi ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korafani لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الله سبحانه وتعالى مي ربا يقولون لعن الله فيبني ربا كامي هايا وموكله أدي ربا كاندمي هايا وكاتبه أدي ربا معاملة ليدمي هايا एक अकाउंट तबल हट्टा ए मुआमलातन एही तरवेदे मीहुन्ना وشاهديه أدي ए मुआमलातन हेकिवेरी वामी हम वेस आदे मी एम्मे नकी वेस मी रिबा गा शामिल वा मी हम कमुगा हमें कन रिबा खामी हाया रिबा कांदे मी हाय कन्नु गेतो आदे कले फन हदीस करा वफवनी हम सवा मी एम्मे वेस रिबा गा फाफा गा एवर वेगेम वे हम वेगेम वे आदे हन कम अलगोन में नेंगेंदे मी रिबा गा नुरक्का तरिकन रिबा खामी हाया रिबा कांदे मी हागे तुरुं ए रिबा गा मुआमलातन एही तरिबा एम्मे वेस ए अकाउंट तबल हट्टा दे मी हम वेस ए हुरिहा एम्मे वेस ए मुआमलात मगफह को दे इम्मे नवस अल्लाह सुब्हानहु व तआला लान लवाफा वाकमुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफा में बनी आदे लान लव मकी यही अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे रहमतु एमी हकु बेर को रेविगेम मीकी यकुडा कुडा कमेन्नु इंगेतो मी वरबोडु वर नुरक्का तेरे कमे अलगोन में मी फदा कंकमा दे तेरे समालवा अंजे कमे अदिवस अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही को रवाफा वनी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन ए इमाम जमीस तकुने तिबामी हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला तक़वा बरिबे वदरु मा बक़िया मिन रिबा अदि रिबा गे तेरेम बाकी वा बय तिबामी हम एक्को दू कोल्लाशे इन कुंतुम मुमिनीन ए तिबामी हम नकी मुमिनुन कमुगा वानमा فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله अदि तिबामी हम तकंत नुकफ़ि कमुगा वानमा दन्नाशे فأذنوا بحرب من الله ورسوله अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रतुन तिबामी हम हगुरा में ऐलान करविगन वाकन दन्नाशे आदे किरित कुराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुगा ए फाफा कुरा मीहुन्ना ए फाफा क ngaraganna मीहुन्ना देतरे हंगुरा मीउदे अंकुरेगवनी एमे देवत्तरेगे फाफा का बेगतुम एमे देबावतेगे बेका देतरेगा एगतरें एब्बे रिबा का मीहुन्ना की आदे किरित कुरानुगे नस्सुन एबेका लान लेविगिन वा हम एकनि मीहुन रिबा का मीहुन्ना की आदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुगा देवन बावते वेस आसफावे आदे कोम्या का सालगोन मेना मी रिबा ग नुरक्का तरिकं मी आयत का हदीस तकुम वेस अलगोन मेना तसव्वुर बकंदाने
ade adives aluganmen arafat duwas aluganmen korimati ga wairuga ade aluganmen hajju mahuge emme ma duwasta muli aharu terega sannane emme ma duwastan aluganmen gunamun daruga dannanje mi duwasta ki mi Allah subhanahu wa taala aluganmen na devwa fawa war mativeri hewkamuge musumekkan ade mi niyamata ki mi aluganmen ekamattaka shukuru wan jehena kamekkan ade Allah subhanahu wa taala wahi kurawa fani la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid haba kashawarun tiyabami shukuru riwakam gawanama timan ilahu tiyabami hunnan itur koddewa hushime adi tiyabami hun mi niyamata shukuru verinuwe kafir wejjekam gawanama dannashe hama kashawarun timan ilahu ga adabu gadafadawanta wegenwe ade Allah subhanahu wa taala alugan menna mifada mativeri alukamuge musume devum alugan menge halaki eves halegga mi musumuge wagutta bekaruko kulimaja ko sakara jahabe kam alugan men wegenwane alugan menna ki mi waguttan heyogotuga beenunko Allah subhanahu wa taala alukan kon ekalange russawa pada kankamuga mashghulwa bekam gawawi eves halegga kuliwaru kule ida fahuga kulen kuliwaru taka tayyarwa beka alugan men badalga alukam kuruma adives Allah subhanahu wa taala engevi gotuga miduwastan heda kureveto alugan men masake kuramvi erun alugan men naki mi mativeri hewkamge musuma shukurwervi bayakam gawani adi mifada niyamatan kafarwa bayakam alugan men nuwani mifada niyamattoge beenun hewogotuga hitagi Sheikh Ghalib ade alugan menge program ge wagutte sama kairwati alugo mi tiwaha kurkollana hameki galun suwali evakollan ade baymi unnu ufade suwalen ei meara hajjumas feshige miyai hajjumuge nuwonudus madamaiki udhiya katilam beenum wa befulun ebefulun kurin nen yigganefakay udhiya katilumuge niyatenne ehennames den ඊද දුහ ෆහුගා එබේෆුලන්න උදුහියා කතිරිදාන්තෝ අල උදුහියා කතිලම් මේ ශරව කුරබා මෙවැනි නොත උදුහියා කතිලමුග වගුතක මෙන්නනි ඊද දුහුගේ ඊද නමාද ෆහුගා අයියාමු තෂීකුගේ එම්ම ෆහුදුගේ ඉරොසුමා හිසබ එදමෙරු දෙතරේ ගලවන මෙන්න කොම්ම වගුතක ගාවෙස් අලගොන මෙන්න මේ උදුහියා කතිල වෙදානේ හම්කම කොම්මෙන් ලාසිම් කමෙන් නොන් ඒකීයෙන් හජ්ජු මස් වෙසමක කුරීග එනියක් ගන්නාක නුවත ඊද දුහුග කුරීග එනියෙන් අලගොන මෙන්ගේ හිතු ගෞතමකේ hama min duwek gaw salgon men nak en niyan algon misala ka kulliye ka koladana wegen wi misala ka ide duhu ga algon men misala ka koladana ka libuni eh mies algon men hama niyan gane ka algon men katile vidana katila kam gawadama irad korwi ahma e kan sahabe gen dana adi Allah subhanahu wa taala kan algon men ke bay qabul korwane me eki kom hen lazim kamendo ma kuriye ko ka ma meduga niyan gane gen e kan arzum ko gan uluma ki eki kom hen lazim kamendo shukriya ngeto ade efo algodo me hajjatul wada wa khutba ya balala kam gawana ma nabiy sallallahu alaihi wasallam wani hajjatul wada wa khutba ga anhenonna heykom hituma ekamalunna ihsan teroma angawafa ene algodo me mihar me zamanu ga me fenigen dani anhenunge hakkutawge namuga anhenunge minimum kam ge namuga misalake demihun ruhe kam ga wanama zine kurum wese huddaka me kamga ehnon doshe mi kihawarge kamitto mi sallallahu alaihi wasallam khutba balar galumna fenige midani angheronna heyokon kituma rasul sallallahu alaihi wasallam ni irshad wa falgulmenna mul khutba galumna balalikam ge salumna faha ge gendan mi ge sadiste ka har kurige khleifan mi devwa fa khutba miedam wese khutba ma fit eto e terege rasul sallallahu alaihi wasallam khutba galumna kuri nazarin gadana le evani hurmat tere korwa e ham algon menge terega behinga munde gatula me behino gatu kuramun ebade haggakan la me meron eb kuramunde hameaga mihega mudaba no haggun eb kemunde adiwesam algon menge tere kuramunda kame mihega aburan eb intihan e baragan me mihega saaste kar kuriga rasul sallallahu alaihi wasallam e devwa fawa kuru hutuba algon menge mi zamana pesebe fitu gende ehme migen algon menge migen dani haigatu rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulaki mi ham haggu basfuluka ekle faanaki hawa nafsan ehem bas vidala bas befle nunka ege hagigen algonne miyed mi hamavegen dani ekle faan e vidalo basful miyed salonge mujitama guligen dati kommekas e hutuba badarge ekle faan devwa fa emme boden irshada ki anhenna hekon hituma egodana fada jahiliya zamanuga anhenna ki waran nikameti bay emihunna ki warta muda swarta wa baynu muda insano mudalege gotuga waki beenuntake fuddumattaka gengule bayin me anhenuge gotuga mi sifawegen medeni adihom meyaga alumna faagegen dane jahiliya zamana badarga jahiliya zamana ibn islam dinawge kuriga e zamanuga mihaka anhen dariya libijekam gawana melihun ekama ba kamboduge
එමිහු බේන මෙන්න එවිස්වරක අංහෙන් දරින ඒ ගබල් ගෙමිහු කන්තක් කරුම් මිදා ගොතකි අංහෙන් දරින් වළුදනේ මරාලා බි දුනියෙන් එමිහු වකි කොල්ලනේ එහෙනම් ඒ ගබල් ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉස්ලාම් දින් අවමෆෝග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මණි අංහෙනුනම් හුරුමැත්තිරකොන් හිතුම අංහෙනුන කමේ හිතුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මන අල්මනන් ඉෂාදේ බාෆා ඒ හෝ අල්ගොන්මන් එමිහුනම් හේවකොන් හිතු මෙවනි ඉස්ලාම් දීනුගේ තරහාග තෙරේග අල්ගොන්මන් ඒ හෝදා හෝදුමෙන් මේ හෝද මත ලිබ්බාදේ මන අල්ගොන්මන් මේ හාස්ල් කරම් මිදෙන එහෙම අල්ගොන්මන් බයිෆාරක ඒ අංහෙනුනම් මේ හේවකුන් හෝදුමට්ටක අල්ගොන්මන් බයිෆාර වාග දක්කා මියුගේ බහුරුවන් මේ ඉස්ලාම් දීනා දෙකොළ එබිහිගේ බහුරුව හුන්නන් ගසල්ගොන්මන් බහීවේ අදෂේ අලෝඩ හම ඉතුරු කොල්ලාන මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබ්වා ෆවනේ අංගෙනක ෆේරිහනක දෙමද ඔන්න ගුළුම් හුද්දවිගෙන් දනි ඛුතුබාගා කියලා හදීස් කරවනේ කෑවෙනීගේ ගුළුම්ගේ තෙරෙන්කම් මේ දෙහෙන්නම සල්ගොල්මෙන් ෆෙනිගෙන් දනි මිසාලක රට්ටේ වෙගෙන් ගොලේ දෙමේ හොන් එහෙන් විජ්ජ අල්ගොල්මගේ මුජ්තමග ස්මිහාර එකන්ත තාලා ෆෂාෆි මිසාලක බේයදබි බේ අඛලාගේ කම කොරගම් ගාන රට්ටේ වෙගෙන් ගොලින්ඥා එමෙහි බලන්නේ හුද්දකම කම එනස් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කො දෙබ්වා ෆනි සාදිස්තේ ගෙතකින් ආහාර කොරින් අංගෙනක ෆේරිහනක දෙමද ගොන්න ගුළුම් මේ ගුළුම් හිංගේනි කෑවෙනීගේ ශරයි කෑවෙනීගේ තෙරෙන්කම් අද මේ ඛුතුබාගේ වාහකේ කියවන වර තෆ්සීර් කො දෙක දාන වාහකතගේ එහෙනම් මේ ඛුතුබාගේ වාහකත කුරුකො දන්නවාලකම් ගාවානා මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එෆෝ බයන් කො දෙවනේ කීරිත කුර්ආන්ගේ හිෆුම්ගේ මුහිමුකම කීරිත කුර්ආනා එකලෙක් ෆානගේ සුන්නතන් අමල් කුරන් ජේනකම අදි හැමගොත එකලෙක් ෆාන එහෙන් හදීස් බස් ෆුර්දගේ සේබහොරි එකලෙක ෆානුගේ සුන්නත කීරිතු කුර්ආනුගේ වර්ගයෙන් හිෆට්ටම අමර කරවාෆා අද කීරිතු කුර්ආන් බාවලෙවනේ ඉන්සානුන් උලෙන්වි මන්හජ් එබෑමිහුන් දුනියමතිගා උලෙන්ජෙහි ගොයි බයන් ගොද්දවාෆා අල්ලාහ් තාලා කීරිතු කුර්ආනුගේ වහී කරවනේ ශහරු රමදාන අල්ලදී උන්සිල ෆීහි අල්කුර්ආන් රමදාන් මහකි එමස්සරෙග්ගා කුර්ආන් බාවලෙවන මස්සරේ ඒ කුර්ආන් බාවලෙවන කීවෙගන්ද හුදල් ලින්නාස් මිස්සකුන්න හිදාතිකමුගා وبينات من الهدى والفرقان ادي حق باطل وغي قدنوي هيك تككمغا اي قرآن بالبوني هم حق باطل كيرت قرآن وكيوي گندان هم ياكي كما النبي صلى الله عليه وسلم كيفان حديث قرآني فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تمغري فان فهم ديرولي باي معنى كأننا ميهم تكي إبامهن فنان باور اختلاف تكي باور دبسون تكي فعليكم بسنتي تبامهن جمتبني تمغرفانو سنة كيفمه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تبامهن جمتبني تمغرفانو تيدو مغلي بودان تبوي خليفة مرنجي سنة كيفمه عبدوا عليها بالنواجذ قولتتم إيغا وغدي هفاتاشا هم ألغد منا සලාමත්තරකමගේ මගේ මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි හජ්ජතුල් වදාවගා බයන් කද්දවාෆා එකලේක ෆාන ෆහුගා එකලේක ෆානුගේ මච්චෙන් අල්ලාහ් තාලා මේ බාවාලවා ෆාවා කීරිතු කුර්ආනා අදි එකලේක ෆානු දුකුෆ්ෆදී එකලේක ෆානුගේ සුන්නතකි ඒග අල්ගොඩමෙන් හිෆහට්ටාගෙන් තිබිහා හිඳකු අල්ගොඩමෙන් මගුෆරදිගෙන් නොදානේ දෙච්චකම් ගා එකලේක ෆානු වනි කඩාලුවාෆා අදි අල්ගොඩමෙන්ගේ තෙරේ මියදු كيرد قرآن أدي ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة كهفما قدالا مسك كرامي هن أبامي هن إكم إحساس ميدوس ويجن دي إكم إحساس تام بامي هن إبا كوري أدي هم يقطع إهن مزمانوغا ما النبي صلى الله عليه وسلم يجن بشريعة أدي كلي فانوغ سنة كيرد قرآن ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة إتيك كيرد قرآن غا حكمتك එච්චිකේ මිහුන් තක අල්ගොඩමුගේ තෙරේක සබවේ කෙසාස් හිෆුම්ගේ හුකුමා දෙකොළන් එබෑම හදනේ වාහක දක්කම මුර්තද්දුවා අමීහා ඒන මරාලුමා බෙහෙගොතුන් එයි ඉන්සානි හග්ගකේ කියා මිහුන් දනි වාහක දක්කම එහෙනම් ස්කීරත කුර්ආන ගාදි මයිනබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුන් එගෙන් වෙන්න ගොතකි මුර්තද්දු එච්චකම ගාවානම ඒනගේ හද්දකේ එන තවබා නොෙච්චකම ගාවානම ඒන මරාලු එහෙනම් සබෑ මිහුන් ඒ හුකුම් තක දෙකොළ වාහක දක්කම දනි ඉස්ලාම් දීනුගා ඉන්සානි හග්ගුතකේ නුදේ කියා ෆෙමිහුන් දෙනි වාහක දක්කම එහෙනම් මස්ලුබ දකුන්නේ අල්ගොඩ මෙන්න ලිබිෆාවා එම්මෙ බොඩු නියමතකි මිදීන අමල් කරමුන් දාකම් ගාවානම අල්ගොඩ මෙන්ගේ මෙදග අදුළු වෙරිකම හමජහුන් කායිම් වේ දෙමි ඔන්නාන අද එකලේ ෆාන මේ ඛුතුබා නිම්මාලුන් එකලේ ෆාන හදීස් කරවනේ උම්මත සුවාල කරමත් කරවනේ هل بلغت
timan gare fon tebe mi hunna for ko di fin heye e gare fon ko matten Allah taala baba leve risalat for ko di fin heye en sahabe kaman heki en gare fano ingir flo matten nangawa gare fon hadis ko Allahumma shahad Allah taala heki odugan nawashe ade mi hajjatul wada ga khutba nimigen degotake algod mi kantattaka medo mi khutba ya medo ga algod me misna mi khutba ga ekulegen ba manataka e basful taka medo algod me misna fikam ga wanama itake fila ultakin algod men nali bigendan ade algod me ge program mi hasab nimmalani algod men nakiga baawere divkamattaka Sheikh Ibrahim Rashid ade hame yaki algod men nakiga mi program ga durum baar wadagen nevitiwe Sheikh Muhammad Ghalib ade Sheikh Ibrahim Rafia warabboda shukr dannaw بحسب الغرض من program نمالني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.